والله نعرست اللي ده قروي هاتاتو أتجت ده أنس وأف بيخف وفامنتيك أبوفس هن قرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا في دعوتوتا بيني شو جلت قبدم مرتخ يسنو أكم نجا قبدني فياده والله جرى خنو الحمد لله أزجني خنو أرى خنو فيديو قبدي سني دفع مال قبدي دفتة تسن نلولم أرى وني قبدي دفعها وهم أجائباتي wanni ajaa'ibaati tuni nama keenya obboleessan jennee wajjin jirrutu egaa waan dubbataa jirus ni dhageessanii obboleessa keenya egaa akkuma beekamu egaa Abrahaam waan jedhaa jira ni dhageessan obboleeyyan kiyya. والله قاتنافوغا اسم خاناتو دبي اساسا ناجاب ستتي والله خلافوغا بريسخينيغا ابراهيمغا وان جس نمن بين نمنكم كم سنجرو ميديا خنرتيغا بيني دا وردر شك اكس اني جوتي بيني جارت أني وني إني جارتر أنا شك كوني أنخيس كل ده أنا سبب أورهما بلوما سنيفي تقولي وان برباد هندا وردا برد أبتات ورمالي أكمل بيكم كافني ميت مسائل سبرة أبتات ورني إسر فجاني واني نما مناديمي بيسان دكيه أكاس جوم مال بليان كي يكون jechi kana kun yaadu inni gocha kana nama jiru jecha kana yaa obboleeyyan kiyyan ani amma akka mataa kiyya akka inni jiru kana irraa quban qabus anta namummaa saniin deemu jira obbolummaa saniin deemu jira malee karoora inni amma jiru kana ka jecha inni ol ba'ee miidarratti biinitu maali kun abbiiftudha kajaaladhee jeeti wardaadha biiftullee sitti fuudha naan jettee miyyoontu na kamii naan jettee naan mari'atteeti isuma san harka darbuu dadhabeetiin wardaantu miskiinaa odoo silaa dhalaa afaanii baalagee taate sharmuuxa taate silaani jaaniin wardaan miskiin namni akkasiidha hin jiru addunyaa kanarratti nagarre dhuguma feetaniiti. Saniifin biiftu sitti fudhattee isin naan maratte waan ati naan jaalatte waa takka harka sin darbu rakkoon qabu jeenii isuma wajji haase malee amma gaafun yeroo deemee Abrahaam gocha kanaa kana jiru kana maal fakkaata obboleeyyan kiyya almaan narraa shakka obboleeyyan kiyya gaayi miyyoo tana biiftuu tana duraan ishii jaalataa ture hanga qixagaa wallolanii shororkaatan guutuu walirraan gan inni fedhu hin jaaladhu jaa turee miire efasii deemee bahar afaan dhaqellee oromoofin sagalee taa jee manaa bahee deemee miire oromoo sanii sagalee isaa ta'u nagarre ilaan gammaati. amma achi dhaqee an biiftuun jaaladhe biiftuu jaalatee jennaan lafa kee tabiraa haasa'ee dhuga yaa obboleeyyan kiyya maal afaan akkanaa kun afaan warra zabanaa kana wallaalle jira biiftuun akkamitti biiftuu jaalataa jee lafa kee obboleeyyan kiyya duraanis biiftuu tani hin fedhuu ati obboleettitiyyaa gana waan anaa si kannata malee nama fedhutti si kannadha anaa si kannataa ka barbaaditti jeeti akkasitti yeroo isin dawwaltullee fi dawwalillee fi akkas hojii haasanii mire amma maaltu tanaa dhufere duraan jibbe amma maaltu jaalala fidi gaafa isin jaalatu san maan jaalatin ana biiniin biiftuu jaalannaan jaalatte eessaa dhufteef ta gaafa san jibbe kun isatti hin dhagamu qoy ana obboleessa isaatiimi
biyyoota na jaalannaan lafaa ka'ee waan akkana haasaa obboleeyyan kiyya kun wallaahi kun dubbii waan fakkaanne kuni waan fakkaattu dubbadhu obboleessa kiyya Abrahaam waan akkana haasota yees dila kana siyyaanne garuu deebitee biiniin wardarraa shakkee wallaahi gocha kanatu hedduu natti dhagame waan jiruus hin qabu wallaahi akka inni jeeni haa galatoomu akka inni jetti an hin ta'u nama yoo isallee hanqadhallee isaa nan yaadan isallee olillee yaadu baadha ni yaada nama yaadanii nama waan akkasii yaaduu moti jaartii obboleessa kiyyaatiin inni narraa shakkaa'u inni obboleessannee wajjin nyaanne namni qorii takka wajjin nyaate yoo waan akkana nama naasoo waan akkana dubbatu maali sittin dhagamu kun qoy yaa obboleeyyan kiyya wallaahi kuni an dubbii kanaa tana dubbachuudhaan fi nattin tolu garuu dubbii isaattu dubbatu inni dubbateef na dubbasiise malee hanga kanaahu waan akkanaa kan dubbaddu inni haa ijoollee hin dubbaddu jeete wallaahi takka akkaataan hedduu haasee gaa'e ani kana sababa inni kana haasa'uuf sababa biiftuu an jaaladheefi miira kun rakkoo qabaare naada walee biiftuma naadhii isinni fuudha naan ijuu maal godhaa ol bahee biiniin jaartiyyeerraa shakkee jee ol bahee miidiyaa irratti kawan akkana haasa'u zaban ammaa kana zaban akhirii yaa akhi obboleeyyan kiyya wallaahi dubbiin akkanaa tana na dhibde kanaafuu gaa namni sila yeroo dubbatu san itti yaadee dubbata namni kun dubbii tanarraa akkamii yoo dubbate akkaataa itti yaadettu haa ta'u inni itti yaadate an ammoo akka inni itti yaadetti yaadu isaa olii yaada'uwan waan gara yaadaa kanatti isaa olii yaada malee isaa gadi yaadu jechuu obboleeyyan kiyya wanni wardarraa na eegus hin jiru wardarraa na shakkos hin jiru har'assee borussee wardaan biras dhaabbadhaa rakkoo isii hammaladheetu hojii dhaabbadhaa duraanin jeeqan uf duban deebu abadan inni jeedaf irraan fagaadhus ijoollee ni dhalasantu akka ijoollee ofii dhalitti ilaala malee an mush wardaa jaaladhee itti galuu inni manaa deemeeyyee itti galuu saniifi motan qorii wajji nyaanne saniifin akka obbolummaa isin obboleetti tiyya inni obboleessa kiyya wani irraa na shakku hin jirtu na beeka inni na beeka odoo nama sila hin beekne ta'e eewa dhugaadha na beeka amala kiyya beeka haalaa fi amala kiyya beeka waan akkanaa kana haasa'u yaa Abrahaam keenya wallaahi dubbiin ati jijjettaan na kofalchiifte illee yeroo takkaaf aareetiin jira amma hin aaru garuu wallaahi hin aaru inshaallah rabbi khayrii nu haa godhu inni jeedhaf an akkas hin ta'u wallaahi alhamdulillaahi imaana qaba kanaafuu obboleeyyan kiyya isin bakka jirtanitti oromooti wallaahi du'aadhaan na bira dhaabbadhaa isin jechuun barbaade obboleeyyan kiyya namni garuu waan akkanaa kana nama waliin jirurra sila dhufee sila ati kana naan jeenatti himee fedha garuu ture narraa fagoo jira silaa magaalaa takka keessa hin jirru nurraa bahee magaalaa nuti jirurraa deemee kunoo biyya nuti ittiin bakka nuti dhaloonatti baar afaan irratti deeme achitti ittiin dhaqu gaa'e waan hin godhuuf hin qabu kanaafuu obboleeyyan kiyya an efa dubbii san jeelleedha duraan naaf dawwala duraanii efa haasaa san an biiftuu jaaladhennaan an fiidoo mareef maxxansinaa san booda biiniin akkamitti biiftuu jaalataa jeexarra qiyee lafaa ka'ee akkatti lola bar dudinnaan bar akkatti qaamni guutuun lolu jiraa hora kun egaa waan nama yoo jaalattee egaa isilleen jaalalachiidhaa isaani qabdii kana an giddiidhan biiftuu sin jaaladha jeenii miyyoo tana lubbutti ittiin dhiibbanne guyyaa tokkichan biiftuu dawwalee
biiftuu akkami sin jaaladhaa jeeni itti hime wardalleen waan garuu wardaan duraan ishiidhaan mari'attee ishii waltaanii wardaan natti himtase saniif hin dawwaleefan walquma qabdu wal duba lagadatti itti oromoon ana hoohiyya waan ishiin walitti himanii waa walquma qaban jeeni ishii dawwalee waan akkasii gaafadhe obboleessa kiyya na dhageessami Abrahaam garuu awaan akkanatti sin eenne galatoomii jecha jettellee ansirra laalu ansin beekaa namas beekusi wal barre duraanis namni rakkoo tokko keessa nama baasee sila waa'ee takka irratti si uumee karaa deemu jee nama uume tokko sila waan akkanaa namaan ijuu xiqqoo saalfadhu ay biyaahe waan akkanaa waliin juu angaruu jecha kana wallaahi afaanumaan na baate sitti dubbataa jira malee sila wallaahi ani waan akkanaa kana dubbachuullee hin fedhu obboleeyyan kiyya wallaahi dhuguma feetaniiti hin dubbachuullee hin fedhuus ganaa inillee hin dubbadhuuf waan fedhellee je biiftuu walumaanuu laalla inshaallah har'arra borurra iftaanis karaa kun karaa kamii deemna karaa ishiin deemtus karaa sirriiti moo karaa hin deemu kun yoo sirrii ta'es rabbii beeka malee ilmi namaan beeku isaa wal jaalataniis waliin fuudhan yoo rabbi jee malee ta rabbi jee malee isaan hanga fedhan wal jaalachuu nuti maa lubbuu waliin kannin gaafa haada rabbii walitti hidhe nama hidhaman garuu ta rabbii malee abadan tana naman ja'a oromootiyya wallaahi tana naman ja'a tagaa irraan deebu gaafa haada rabbii walitti hidhe nama hidhaman saraa ta rabbii walii isaanii yoo qoode ammaale yoo inni fuudhe baran obboleessa fayyaan irra laalu jecha inni lafaa ka'ee biiftuu ati obboleettitiyya ganaa naafite walitti na habnee jeesaa irratti kanaafu wardalleen sitti fuudha jetteeni kadhattee hin fedhu fuudha hin fedhu argaa hin danda'u jee kute biyya tana efa sii deeme amma maaltu karaa kanaa dhufe yaa maaltu dhufeen karaa kanaa maaltu maali manaabammi milyoon ma bareedina maal nuura dheeliitti fakkaateetti dhachisa Abrahaam obboleessa kiyyaa kanaafuu gaa hordoftoota keenya wanni biraan dubbadhu siin qabu tanuma dubbii isarraa isinii dubbadhe inshaa Allah rabbiin kheyrii nu haa dhageessisu kanaafuu gaa hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatti isinii qabadhee dhufutti nagaan naa turaa isinii jechuun barbaade.